Goma mu busanzwe ni mu mijyi ikomeye yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari umujyi uza ku mwanya wa mbere dabo muri Kongo mu byerekeranye na propriete, bango nta myanda myinshi irimo, bitandukanye na Kisangani ukuntu hameze, Kinshasa ho n'agahomamunwa, buke buke umujyi wa Lubumbashi. Ariko muri population, kuba afite population nyinshi, umujyi wa Goma uza ku mwanya wa gatatu, imbere akaba ari umujyi wa Kinshasa ugeze hafi muri miliyoni hafi 17, hagakurikiraho umujyi wa Lubumbashi. Umujyi wa Kinshasa ukaza ku mwanya wa gatatu, ariko mu myaka yashize wazaga ku mwanya wa kane nyuma ya Kisangani, ariko Kisangani yagiye inyuma gato ku mujyi wa Goma, ubwo hakaza imijyi nka za Mbujimayi ariza ubu ngubu ku mwanya wa gatanu ku mijyi ya Kongo ifite abaturage benshi. Goma rero administrativement ifite commune ebyiri, ya commune bita commune ya Goma, donc Goma ni ville, amemti ikagira na commune bita Goma, ifite hafi kilometre kare 33 n'ibice 37, ikagira na commune bita Karisimbi, nayo ifite kilometre kare hafi 33 yo n'ibice 45. Ati se twabwirwa Karisimbi herereye hehe, Goma herereye he? Ndahera uvuga uturutse imasisi ukaza Sake uzamuka za Mugunga, nuva ngo commune ya Karisimbi uba irimu ibumoso bwawe aherekeye ku birunga, naho aherekeye ku mazi kuri Lake Kivu iyo bari commune ya Goma. Anaribyo yawe uturutse noneho mu Rwanda, waba waciye Grande Barriere kuri la Corniche, waba waciye kuri Petite Barriere, ngo iyo uzamutse ngo iburyo bwawe abari commune ya Karisimbi, naho ibumoso akaba ari commune ya Goma. Alors commune ya Goma ifite quartier 7. Commune ya Goma ifite quartier 7, ko quartier ya mbere ni quartier bita Le Volcan, ni iri tangire yari na Grande Barriere uzamuka BDGL, voilà, ukagera hariya kuri hafi ya 34e region militaire, hariya hose ni muri quartier Le Volcan. Ikagira quartier Mapendo, quartier Mapendo ni hariya nyine mu Birere, nyize haraguru ya uri kuzamuka uri kuza nko muri Rompwe. Hanyuma ikagira quartier bita Mikeno, quartier Mikeno ni hariya habisoko, kubaze aho field y'Abadventiste yahoze kera, aho ngaho ni muri quartier Mikeno. Noneho wakomeza ukaba ugiye Katindo, ubwo ni hara kuri Inigome Hopital Generale, aho niho bita quartier Katindo, uwo munsi y'umuhanda. Wakomeza ukagera Himbi, ariko haba Himbi ebyiri, haba Himbi 1 na Himbi 2. Donc Himbi 1 nuva ngo ugeze hara kuri Mize kuri Guvernora, icyo gice kuzamuka ugana mu mujyi niyo bita Himbi Himbi 2, noneho igahera kuri Mize ukomeza umanuka uri kujya nka za Keshero. Alors iyo uvuye muri quartier ya Himbi ugera muri quartier ya Keshero, la quartier ya Keshero naho bubatse katedrale nshya y'Abagatolika, munsi yaho hakaba hari ikicaro nacyo gikuru cya Nord Kivu cy'Abadventiste, aho ngaho buri muri quartier Keshero. Noneho iyo harenze niho winje muri quartier bita Lac Vert, akaba ariyo quartier ya nyuma igeye ikaba igeze kuri territoire gahura na territoire ya Masisi hari ya mbere ukugera Isake. Alors naho Karisimbi ifite quartier ya mbere bita quartier Kahembe, nubango niyo nayo ihereye ku mupaka. Juste ni petite précision, Birere ntabwo ari quartier. Birere nubango iri ifatanyije yaba muri commune ya Goma ikaza no muri commune ya Karisimbi. Nubango ari amakartier twavuze nka Mapendo, buri Mapendo iba mu Birere, Mikeno iba mu Birere, noneho waza no muri Karisimbi Kahembe nayo iri mu Birere.
Birere ni izina bahaye kera Goma itari y'abagoma y'iki gihe hacyubakishijwe nyine ibirere, nuko bahise ko hubakishijwe ibirere hatari hagira amazu y'abakoloni, ko amazu y'abakoloni yatangiriye hariya muri za ofisi hariya muri quartier bita Murara, niho amazu menshi y'abakoloni yatangiriye, na hariya mu mujyi nyine muri centre ville muri Le Volcan, hanyuma hubakishijwe ibirere nuko baje kuhita Birere. Ariko Birere ntabwo ari izina rya quartier, ahubwo ni izina communément rifashe haba muri commune ya Goma haba no muri commune ya Karisimbi. Hakaba ari quartier ya kabiri muri Karisimbi bita Bujovu, ni hariya za Kabutembo ugana na za Kingakati. Ukaza rero ugahura na quartier ya Virunga, hariya kuri insengero z'abasebze na Sebeka. Hino ukaza muri quartier Murara, niho bita muri office ntabwo ari quartier hariya bayita Murara. Ukaja uvuye muri Murara ujya muri quartier ya Majengo, niyo izamutse ikagera ahitwa Ngangi. Iyo Ngangi rero niho ifashe no kuri territoire ya Nyiragongo, anariho hari na discussion bajya bavuga ko quartier ya Ngangi igice cyayo nani Majengo kimwe kiba muri Nyiragongo. Utwo tu discussion turacyahari hagati ya sheferi n'umujyi wa Goma. Musi yaho niho hari Mabanga, haba Mabanga Nord na Mabanga Sud. Bango Mabanga Nord ni hariya ruguru aho bita kuri Trois Lampes, naho Mabanga Sud ni hariya kuri Instigo. Ubwo noneho imbere yaho kagera muri quartier ya Kasika. Quartier ya Kasika ubu ugeze hariya muri Kakatindo na Carmel, iyo niyo bita quartier Kasika. Noneho uvuye muri Kasika ujya muri quartier ya Katoyi. Muri quartier ya Gatoyi ni hariya kuri Afya Bora, bazigoma Afya Bora hariya buri muri quartier ya Gatoyi. Noneho wabugeze muri quartier Ndosho, ni geze hariya kuri Ntuza station Simba, kuri za CSLK. Voilà, hari n'agahanda gaciyeho ugana kuri cya cyicaro nabwo cy'Abadventiste kuri Field, ubwo uri muri quartier Ndosho. Noneho quartier ya nyuma akaba ari quartier Mugunga, ari ifitanye jonction nyine en face ni Ntuza ni Lac Vert, à droite ni Mugunga nyine muri side yo kugana Ntuza Isake. Abaza umujyi wa Goma wa kera ubamo za souvenir nyinshi. Hari umuhanda bita ni barabara ya Konde, hari ya umuhanda wa Konde yubakishije, hari uva muri Rond-Point Seigneur uzamuka za Virunga. Hari umuhanda bita Boulevard Kanyamuhanga, hariyo wabaye gouverneur wa mbere muri AFDL. Akaba yarubatse umuhanda urivuye Grande Barriere nyine ukagera muri Ntuza muri gaca muri Rond-Point BDGL. Hari souvenir ya Kinyumba, hari ira université ya Unigom yabaye renouvelée na gouverneur Serufuri. Hari na souvenir muri Goma bita Rond-Point Cukudu, yubatswe n'umucuruzi ukomeye cyane umujyi wa Goma witwa Vani. Revolution rero zabaye muri Kongo nyinshi, hari nyinshi zahereye mu mujyi wa Goma, nk'ubu twibuka AFDL yari iyobowe na Laurent Désiré Kabila na bagenzi be. Bafashe umujyi wa Goma hari tariki ya mbere mu ijoro rya tariki ya mbere bucya tariki ya kabiri mu kwezi kwa 11/96. Habaye mu rugamba rukomeye, abari byibuka hari intambara berera kuri aeroport, hari position y'aba komando aba kanseta bari bahari, n'indi position yabaga kuri Goma yari iriho n'aba DSP. Habaye urugamba rukomeye cyane icyo gihe muri iryo joro ya tariki ya mbere na tariki ya kabiri. Abibuka igihe cya RCD itangira nayo le 2 août nayo yatangiriye muri Goma, niho discours ya mbere yabereye somwe na Affaire General Sylvain Buki avuga ngo Kabila tunamuondoa madarakani, hari tariki 2/8/98. Donc revolution ya kabiri nubwo ya AFDL yatangiriye Bukavu,
ariko bisa nkaho byabereye rimwe kuko i Bukavu yafashwe tariki 29 mu ijoro rya le 29 kugeza le 30 mu kwa 10/96, noneho tariki ya mbere kugeza ku ya kabiri kwa 11 Goma ibirafashwe. Bisa nkaho mbese byafatiwe mu majoro amwe, ariko Goma niyo yaje kumvikana cyane kuko niho seremoni nyinshi zagiye zibera z'abasirikare ba FDL bari bangije amafunzo y'abarumangabo y'aba Matebe. Igoma niho seremoni nyinshi zaberaga za leta ya AFDL, niyo yamenyekanye cyane malgré que Bukavu yafashwe mu ijoro ryari ryashize, ariko bisa nkaho byabereye rimwe. Alors CNDP nayo tariki 26 z'ukwezi kwa 10 2008 imaze gufata Rumangabo, barazamutse uwo munsi toujours le 26 kugeza tariki 28 z'ukwa 10 nibwo bafashe umuhanda wa Goma Rucuru. Noneho tariki 29 ingabo zimwe za CNDP zari ziri gufata Kiwanja na Rucuru muri le 29 Octobre. Muri uwo mugoroba niho bazamutse baje gufata umujyi wa Goma, bawugarukira mu nkengero zawo hafi ku birometero 15. Nuko CNDP wari uyoboye Jean Laurent atangaze cyo bise cessez-le-feu unilatéral. Nuko ntibaba bakinjiye mu mujyi wa Goma, bawugeraho kuri birometero 15 gusa. Icyo gihe Goma yari iri sous contrôle ya Monique. Icyo gihe Monique ubu ngubu yitwa Monisco. Ubwo mu bihumbi 2012 rero M23 CNDP yarahindutse M23 mu byo kureklama accord ya zo CNDP yasinye na leta. Tariki 20 z'ukwa 11 niho na yo M23 yateye Goma, itera Goma. Maze gutera Goma masaha make yabo ntago byatinze, yari irinzwe icyo gihe wari commandant des opérations General Olenga ahita ahungisha ingabo zose azihungishiriza bajya Minova. Ariko icyo M23 yafashe matekwa abasirikare 400 ba FARDC. Icyo gihe Monisco nayo yari iri muri Goma, ariko icyo gihe yafashe position neutre, ntabwo barwanyije CNDP. Bituma tariki 21 z'ukwezi kwa 11 muri 2012 habaye meeting hara muri stade Igoma. Abayobozi ba M23 batangaza ko bagiye kujya Kinshasa, noneho bagasaba ko na Kabila akuva ku butegetsi, ariko byaje gutungurana. Tariki 28 z'ukwa 11 nyuma y'icyumweru kimwe bari muri Goma, nuko bayivamo. Mu byo tutasobanura ahangaha birambuye kuko tuzakora ikiganiro cyaho impamvu nyamukuru zakuye M23 ya mbere muri Goma tariki 28 z'ukwa 11, ariko baje kuyivamo bose tariki ya mbere z'ukwa 12 niho bayivuyemo basubira mu birindiro byabo Runyoni na Cyanzo. Ntabwo Goma yahuye gusa n'intambara, yahuye n'ikibazo cy'ibirunga imena mahindure mu mujyi wa Goma. Azwi cyane yanditswe mu bitabo bitandukanye, na yabaye tariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu 1977. ngira ngo nabize primaire hari yari akaririmbo twaririmbaga kera ngo kilima chetu Nyiragongo kilichotomboka tarehe 10 mwezi wa kwanza saa 4 za mchana. Tariki 10 z'ukwezi kwa mbere 1977 amahinduro yateye umujyi wa Goma, ku buryo muri amaraporo twagiye dusoma atandukanye bavuga ko hapfuye abantu bagera ku 2,000 bishwe n'amazuku, bishwe n'amahindure yaravuye mu kira kirunga cya Nyiragongo. Kongera kwa Katena bikomeye cyane Goma igira ibibazo. Yari tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2002, icyo gihe cyari ku butegetsi bwa RCD, aho hafi nka % 20 y'umujyi wose wasenyutse.
hakaba haraguye abaturage hafi 150 icyo gihe, n'ibihumbi 100 birahunga. Hari mu mujyi muri centre ville hafi puruse 10 y'amazu yose arashya, aba amahindure, aba lave kabisa neza neza. Amahindure aherutse ya nyuma na yabaye tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2021, aho abantu benshi bahungiye mu Rwanda, hakaba harabonetse impfu hafi 32. Niyo mahindure ya nyuma yaraherutse kwataka umujyi wa Goma, andehoro ya ziriya ntambara tuvuze. Goma yafashwe na AFDL, gufatwa na RCD, igerwa ku muryango na CNDP, M23 iza kwigiramo nyuma y'icyumweru yivamo. Donc na y'amahindure atatu yo muri 77, 2002 na 2021 nayo yahungabanije umutekano ukomeye cyane umujyi wa Goma. Uyu mujyi wayobowe n'abayobozi batandukanye bazwi cyane. Hari uwitwa Tumbula uzwi muri mujyi yawuyoboye, asenya amazu menshi cyane, yapfuye mu 2020 niba nibuka neza. Yageze igira maire de la ville witwa Kubuya Ndole, yarazwi cyane nawe, hari ibikorwa byinshi yamenyekanyemo, positif na negatif. Umujyi yigeze uyoborwa n'uwitwa Mamicho, yigeze uyoborwa na vice mayor witwa Ndabereye, bukaba yoborwa n'uwitwa Kabeya, ari muri programme ya gouverneur militaire. Donc ayoboye, ngira ngo abantu bazi Goma aya mazina Tumbula, Bakubuya, Mamicho, Ndabereye, Kabeya arazwi cyane mu bintu bitandukanye. Goma rero ni ville stratégique. Ville stratégique navuze ko ari umujyi wa gatatu muri miji ikomeye y'igihugu cya Congo, ariko ugasa nk'ari uwa kabiri muri geopolitique nkuko nabivuze, kuko iyo abayobozi bose bavuye mu mahanga iyo bageze i Kinshasa, ahandi hantu baza ni Goma. Kubera iki? Ngo abantu mu bibazo abantu babajije, kuki iyo importance Goma bayiha cyane, biterwa n'iki? Goma muri geopolitique ya kara karere nicyo bita tuyita plaque tournante. Ngo ni ihuriro mpuzamahanga. Ni ihuriro mpuzamahanga kuko Goma ubu niyo plaque tournante hagati ya Nairobi, hagati ya Juba. Donc Nairobi umurwa mukuru wa Kenya, Juba akaba ari umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo, Kampala nk'umurwa mukuru wa Uganda, Dar es Salaam nk'umurwa mukuru wa Tanzania, Bujumbura nk'ahoze ari umurwa mukuru wa Burundi, na Kigali. Ngo Goma ni huriro ry'izo kapitale zose kwari esheshatu. Urumva rero Goma iri muri rompo ikomeye cyane, ariyo mpamvu amahanga yose ayihereza agaciro gakomeye muri geostrategie ya kariya karere. Muri iyo position rero geostrategique, ni umujyi uhuza u Rwanda byihuse cyane biciye ku mujyi wa Rubavu. Urumva ko aho Goma ihuza rero Rubavu, kandi iyo rino mu ndege usanga ari nk'umujyi umwe. Urumva iyo ni indi position ikomeye cyane. Akaba ari umujyi uturiye inkengero z'ikiyaga cya Kivu. Akaba ari umujyi ufite ikibuga cy'indege international, turacyari gusobanura muri position geographique. Ikibuga cya Goma akaba ari ikibuga cya kane mu bibuga Congo ifite. Icya mbere akaba ari aeroport international ya Njili iba i Kinshasa. Ya kabiri akaba ari aeroport international ya Loano Lubumbashi. Icya gatatu akaba ari aeroport international ya Bangoka Kisangani. Ubwo aeroport international ya Goma akaba ari ya kane. Hari indege donc ihuza, ifite connection n'ibihugu by'amahanga. Hari indege nk'iza company Ethiopian, za Kenya Airways zihagwa. Urumva rero ko Goma ni ihuriro mpuzamahanga.
akaba ari ihuriro mpuzamahanga ariko regional biciye ku cyambu cya Lake Kivu iriya bita port ya hariya Igoma, ikaba ikora transport y'ibintu, ikaba ikora na transport y'abantu. Ubwo abantu bacaye bagiye Bukavu, hari n'abagiye Kindu, bari buce Bukavu nyine bagakomeza imihanda bajya Kindu, abakomeza bajya Kalemi, abajya Bujumbura. Urumva ko Goma ari ideserva akarere biciye kwa kira cyambo cya Lake Kivu. Ikaba ifite na rezo y'imihanda nubwo atari myiza cyane, ariko ikora interconnection hagati ya Kisangani, hagati na Bunia na Kindu, Bukavu, Kalemi, Kigali, Kampala, Dar es Salaam, Bujumbura, Juba. Donc Goma ifite iyo facilité kuburi Goma kuba wagera muri iyi migi uciye mu muhanda, na hariya uciye mu mazi, ukajya mu mahanga uciye mu nzira aeroport international. Ubwo rero bigatuma ikora connexion entre ibi est na ouest. Ngo ifite couloir izungurutse ishobora guhuza twavuga nka Océan Indien kugera kuri Océan Atlantique. Kuri Océan Atlantique biciye he, uba ugeze Kisangani ufata uruzi rwa Congo ukamanuka ukagera Kinshasa. Urumva ko Goma ifite iyo facilité kuba yahuza Océan Indien na Océan Atlantique. Turusobanura impamvu muri géopolitique Goma ari plaque tournante y'akarere. Alors ikabihuza ibihugu bya Afrika yo hagati byose, ngo ubivuye iburasirazuba kugeza iburengerazuba. Donc iyo facilité irahari. Goma akaba ari ikigega iyo twita hub commercial muri géopolitique. Ngo kuva muri za 90 hamaze kuba ihungabana ry'ubukungu mu karere, habaye na za pillage Kinshasa. Kucyo gihe hari company nka za Air Zaire, za Sibe Zaire zazanaga ibyo kurya Kinshasa zibikuye Goma, ariko hamaze kuba za pillage icyo gihe ekonomi ya Zaire ihungabanye. Goma yahise iturna yisunga ubucuruzi bw'ibihugu bya East Africa n'ibihugu byo muri Asia. Noneho iranforce imbaraga zayo hagati y'ibihugu ya Goma n'ibihugu byo mu karere, ngo Kigali, Kampala, Bujumbura. Usibye n'ibyo nibwo byo bihugu nibyo byabaye ibitaro by'abanyegoma, biba amasoko. Ngo umuntu w'Igoma biragoye kumva ko yajya guhahira Kinshasa, biragoye ko yajya guhahira Lubumbashi, kuko ni yahahire Kigali, kuko ni yahahire Kampala. Unaenda wapi? Mimi naenda Kampala. Unaenda wapi? Mimi naenda ngo Kigali. Unaenda wapi? Mimi naenda ngo Nairobi. Biragoye kumva umuntu w'umunyegoma avuga ngo mimi naenda ngo Mbujibayi, mimi naenda ngo Kasai. Ngo Goma iri attaché cyane ku bihugu bya East Africa Community kurusha uko iri attaché muri igihugu cyayo ariko muri parti ya West. Ibi byatangiye muri za 90 rero, bivuga ngo niho umubano mbese hagati ya Kinshasa na Goma wacitse za 90. None abantu batangira guturna amaso yabo Kigali, Kampala nk'uko bisobanuye. Haba iyo renforcement hagati y'ibihugu bya East Africa Community na Goma. Alors Goma ikaba ifite na za resources naturelles, ngo amabuye y'agaciro menshi. Traffic yose iba hari Goma. Hari gaz metane, hari petrole, hari zahabu, hari coltan, hari cuivre, hari tourmaline. Ushatse tourmaline Goma iraboneka. Hari minere bita za grenade Goma iraboneka. Hari minere zitwa quartz Goma ziraboneka, ngo ziba zivuye muri interieur, ariko umucuruzi uje ahurira n'abagurisha Igoma
hari casterite iraboneka, hari wolfram iraboneka, hari niobium iraboneka. Urumva ko Goma ni plaque tournante aussi y'amabuye y'agaciro atandukanye, kandi n'abashaka za kontra ya petrole na gaze mu karere, kontra zose zibasinye hariya ni kuri Goma. Urumva ko ifite ibintu bikomeye cyane 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 cyane. Goma rero usibye nibi tuvuze ifite za representation administrative zikomeye cyane. Aha niho naho ruzingiye kuko organisation nyinshi, zaba iziyobokamana, zaba iza systeme ya Nations Unies, yaba amabanke, yaba ama universite yo mu karere ka Este, ibyicaro byose ni hariya kuri Goma. Duhereye nko kuyobokamana, nk'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi bahafite representation administrative ireba akarere kose k'iburasirazuba. Ngo hari organisation yabo bita ni INIO, iyobora field ya Goma, ariyo abita Kivu Central, ikayobora field ya Rwese. Ngo field ya Rwese ni ifashe Lubero na Beni, bayita field ya Nord Kivu. Ikabiyobora field ya Bukavu, ariyo bita field ya Sud Kivu. Ikayobora na field ya Kisangani, ariyo bita field ya Hyper Congo. Ikongerwaho na mission ebyiri, ziracyari mission ya Bunya, ariyo bita mission Kibali Ituri, ikagira na mission ya Kindu, ariyo mission Maniema. Urumva ko Eglise Adventiste igira icyicaro cyayo ku rwego rwa Afrika ni Nairobi. Ngo niba hari ikintu kibaye Goma direct informa Nairobi automatiquement igahita informa Amerika, kuko niyo icyicaro cyabo gikuru kiri. Urumva rero ayo makuru aragenda byihuse cyane, niho mvumva Goma bayitabariza. Hari organisation nyinshi ziba zitanga makuru ku buryo iyo zibangamiwe ibyo bihugu nyine aho representation zabo internationale zita zireagiza. Usibye n'ibyo hari diocese ya Goma ya itorero rya Gatolika. Diocese ya Goma iba muri archidiocese ya Iburasirazuba, ikaba ifite icyicaro i Bukavu, ariko icyo cyicaro cy'i Bukavu ntabwo kivugwa nka Goma, kuko Goma, diocese ya Goma ifite particularité yayo yahawe kuva mu izi ntambara zitangiye za AFDL RCD. Nubwo idepanda na Bukavu, ariko ifite imbaraga zayo yihariye. Nuba ngo nubwo ba musenyeri bose b'ama diocese bari indepanda, bose bari potinga i Roma, ariko Goma ifite umwihariko ukomeye cyane. Nabivuze tunatangira ko papa aza muri Kongo yagiye Kinshasa, ariko hari gahunda ko yagombye kuza ni Goma. Usibye ko impamvu z'umutekano muke ku ntambara mwuko mwiza utaruhari hagati ya FARDC na M23 niyo byatumye atahagera, ariko urumva ko hari ikibazo kibaye, diocese ya Goma ihita informa Vatican directement, inkuru directement ikabigeze kwa papa sur le champ, kuko n'Abadventiste babikora general conference mukanya nayo ikaba ihise bimenya, kuko inyoni ni institution ikomeye cyane, hari installation zikomeye cyane, hari abadiplomate baba pastor nyine bakora ariko bava mu mahanga, inkuru igahita igeza muri Amerika muri seconde. Voilà, hariho representation z'amakonsila. Buriya hari za ambassade ziri Kinshasa, ariko zifite representation zabo kuri Goma. Nk'ubu twavuga y'Ubwongereza, ambassade y'Ubwongereza igira extension i Goma, ambassade y'Abaholandi igira extension i Goma, ambassade y'Ubufaransa igira extension i Goma, ambassade ya Suisse igira extension i Goma, ambassade ya Belgique igira yo ifite yo konsila noneho, na ambassade ya Etats-Unis ifite un conseiller ukorera muri USAID, kandi nayo ikaba ifite icyicaro i Goma. Ngira ngo mu minsi igiye kuza Abashinwa nabo bari gushaka ko bashira konsili Goma, n'Abarusiya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva donc muri monde diplomatique
Goma irapeza mu buryo bukomeye cyane kurusha Lubumbashi, kurusha Kisangani. Alors twajya muri systeme ya Nations Unies, MONUSCO. Iyo Kinshasa, hari Kinshasa niho bafite base nationale, ariko base regionale iba kuri Goma. OCHA nayo nuko, HCR nayo nuko, BSNDH nayo nuko, World Vision nayo nuko, n'izindi tuzivuze ni nyinshi. Bose bagira representation Kinshasa, bakagira iyindi Goma, Kinshasa iyindi Goma. Alors noneho tugiye muri domaine y'amabanki ho nagahomamuntu. Banki ya BOA ifite icyicaro cya Este ni Goma, TMB ni Goma, BCDC ni Goma, FBN Bank ni Goma yahoze ari BIAC, Sofi Bank ni Goma, Equity ni Goma, Solidaire ni Goma. Hakaba ari za microfinance nazo zikomeye kandi zirimo za bampatse ibihugu, hari nka Smiko iri Goma, hari Hekima yo ni lokal ariko nayo irakomeye, na Emilake, Tujenge Pamoya. Ayo na mabanke n'ama microfinance ari hariya kuri Goma afite ibyicaro. Hari za comptoir zo tutavuga n'amazina ko ni nyinshi, zirimo amaboko y'amahanga hirya no hino hariya kuri Goma. Hari za university, izi university zigisha aba professeur bava hanze, bava mu bindi bihugu, ku buryo iyo bamenye ko batari buze kwigisha kubera habaye umutekano muke, automatiquement institution zabo zitazibona. Hari abaza kuri Nigome, ni universite ya leta, hari ku Kinyumba, hari abaza kuri Yago bavuye mu mahanga, ni universite y'Abadventiste barutse no kubaka, ubu ngubu bimeze neza cyane, ifite n'ibikoresho ikoranabuhanga rikomeye cyane, universite y'Abadventiste. Hari ICS ni y'Abagatolika, yabigisha aba professeur bavuye hirya no hino hanze. Hari ILPG ni university ikomeye cyane hariya, ku buryo iza nko ku mwanya wa gatatu muri Kongo yose nzima, iva aba professeur bavuye mu mahanga, mu Faransa, mu Bubiligi, hirya no hino. Donc iyo habaye ikibazo kuri ILPG, aba professeur iyo bari bahita babimenya. Donc nuko amakuru ya Goma ahita agenda, bitandukanye na za Kindu, bitandukanye n'utundi tuvile. Donc urumva particularité Goma ifite muri politique ya karakarere. Hari za ICG, ayo na Institut Superieur, hari za ISTM, hari ISDL Grand Lac, hari za IEC. Urumva Goma ni umujyi ukomeye cyane, ufite imbaraga zidasanzwe. Ni umujyi rero bita ville touristique. Kubera iki bayita ville touristique? Ibirunga, biriya birunga nka za Nyamuragira, za Nyiragongo, za Murara, za Mikeno, ni ibirunga bisurwa cyane, yaba na za Sabyinyo. Urumva ko ari amashyuza aba muri parike ya Virunga. Abagiye Bukavu bose iyo bamanje baza basorera Goma kugira bajye kureba intuza iriya parike ya Kauzibiega, yaba ari bujye Kisangani, bose mbese aho bashikira ni Igoma. Donc urumva ko Goma ifite impact ikomeye cyane mu karere k'Iburasirazuba, akaba nariyo mpamvu amaso y'amahanga aba ayizaho cyane cyane. Ari n'abayobozi baba bahari, yaba ari nka komanda wa 34e region, yaba ari na commissaire provincial wa polisi, yaba ari directeur wa ANR, yaba ari directeur wa DGM. Uyu usanga bafite particularité kurusha abandi ba directeur nangwa abandi ba general bo mu yandi ma province. Mbese Goma hari particularité usanga bayankaho hari deuxième capitale y'igihugu cya Kongo. Ngo Goma ni nka capitale adjoint ya Kinshasa, kuko niyo usanga ifashe karere kose ari ama province yose 8 y'Iburasirazuba. Usanga traffic zayo zose zidepanda n'umujyi wa Goma. Ngiyo Goma rero isura yayo ifite, ku bantu batubajije bazo kubabwira ati amaso ku cyahanga Goma. Ngo Goma ifite agaciro gakomeye cyane mu kira gihugu, ifite ekonomi yayo ni plaque tournante nkuko nabisobanuye y'akarere. Donc Goma rero misonga Goma ntabwo isanzwe. Goma ni umujyi ufite amateka akomeye cyane. Tuzakomeza tubahereza amakuru adatandukanye
uyu munsi kwari gusubiza ibibazo ngira ngo mwabyumvise geopolitique akamaro ifite ukuntu iri organize administrativement za representation zihari n'impamvu amaso y'amahanga akomeza kureba umujyi wa Goma. Ubwo rero hari ibindi tubabikiye ku mujyi wa Goma, wenda mu minsi izataha tuzabibagezaho, nangwa voilà mu gitondo wenda dushobora no kubasubiza. Hari ikindi kiganiro turi butegure kuri Goma tuvuga impact ifite noneho muri uru rugamba ruhari hagati ya FRDC na M23.